Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fidel, turayahera kuyevugwa muri Somalia. Inama nshingamateka ejo ku munsi wa gatatu yaratoye yongera iremeza integuro y'itegeko rishasha ryo kugwanya iterabwoba. Iryo tegeko ritumbereye guha ibigo vya leta ya Somalia bijejwe umutekano umurongo mu by'amategeko bizogira ko kugira bibashe kurwanya no kurandura iterabwoba muri ico gihugu. Abashinga amateka bagemeje ku majwi 133 kuri 3 batagemeje. Umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza Mahade Mohamed Salade yavuze ko iri tegeko rigiye kuzotuma ico gihugu cyo mwihembe rya Afrika gitekanirwa mu mutekano. Umushinga amateka yashigikiye iryo tora n'iryo tegeko. Abdiradif Sanyare yavuze ko iryo tegeko rigiye kuzokingira abagore n'abana ibikorwa by'iterabwoba, ariko abarinegura bafise amakenga ko rishobora kuzokwihisha inyuma y'iterabwoba mu guha ibigo vya leta bijejwe umutekano inguvu zirenze urugero zizotuma bihitanisha n'abatari mu iterabwoba. Inama nshingamateka ya Somalia yaremeje iryo tegeko mu gihe muri iki gihe ico gihugu gihanganye bikomeye na Al-Shabaab ku rubuga rw'intambara. Muri Afrika kandi ni muri Burkina Faso ishiramwe ry'abagira neza ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ryarasubiye kuvugurura ibikorwa byaryo muri ico gihugu ca Burkina Faso. Hari haheze ikiringo kingana ukwezi rihagaritse ibikorwa inyuma y'icwa rya babiri mu bakozi baryo bishwe n'abantu bataramenyekana. MSF ryavuze ejo ku gatatu ko ryarahagaritse ibikorwa muri ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa kabiri kuheze. Rivuga ariko ko ibi bikorwa bigiye gusubira mu gihugu cyose kiretse mu ntara ya Boucle do Muho yabereyemwo ubwo bwicanyi. Burkina Faso ni kimwe mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero bibangamiwe n'imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda hamwe no ku muhari wa leta ya Kisilamu. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana ibihumbi by'abantu kandi bwangaza baharugwa mu mamiliyoni. MSF rifise abakozi barenga 1000 muri Burkina Faso kandi rikorera mu turere turenga 10. Washington, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ni muri Afrika kandi leta ya Zambia yaragabishije ko itazokwihanganira abamamaza uburenganzira bw'abarongorana bahuje ibitsina. Ivuga ko ari uguca kubiri n'imico rukristo igihugu kigenderako. Irigabisha risohowe inyuma y'umunsi umwe igipolisi ca Zambia gihagaritse abaharanira agateka ka muntu bane bo mwishirahamwe ry'abakenyezi riharanira agateka ka muntu bahowe kuba baratanze amakuru y'ibinyoma ku myiyerekano ishirahamwe barimwo ryatunganije. Leta ivuga ko babeshe ko bashaka gutunganya imyiyerekano yamiriza amabi akorerwa igitsina gore mu gihe bari batumbereye nyabuna kwamamaza ukubana kw'abasangiye ibitsina. Umushikiranganji wa Zambia w'intwaro mu gihugu hagati Jack Muhimbu yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ku gatatu ko leta yiwe itamamaza uburenganzira bw'abubakana bahuje ibitsina. Muyavuga hanze y'umugabane wa Afrika no muri Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku gatatu Amerika yarafatiye ibihano abategetsi hamwe n'amakompanyi yo muri Iran bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka ka zina muntu mu gihe c'imyiyerekano yahitiye muri ico gihugu mu mwaka uheze. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'ikigega bwavuze ko bwafatiye ibihano abategetsi babiri barongoye amabohero muri ico gihugu ca Iran kubwo guhohotera abakenyezi n'abakobwa. Uwundi yafatiwe ibihano n'umusirikare mukuru w'ipete rya komanda yagize uruhara mu guhagarika internet mu bihe vy'imyiyerekano. Eka n'amakompanyi atatu yo muri Iran na bayarongoye bagirijwe korohereza abajejwe umutekano gucinyiza
abanyagihugu. Bibaye ibihano byo ku nshuro y'icumi Amerika ifashe kuva hatangura imyiyerekano muri ico gihugu ca Iran nyuma y'icwa ry'umwigeme Mahsa Amini. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru kuri Amerika kandi umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin ejo yari mu rugendo muri Misiri aho yagomba kuganira ku bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa zinamuntu. Akigera i Cairo mu gitondo cejo kwa gatatu, umushikiranganje wa Amerika ajeje kwivuna abansi Austin yarabonanye na Perezida Abdel Fattah el-Sisi w'igihugu ca Misiri. Umuvugizi wa leta ya Misiri yatangaje ko mu vyo abo bategetsi bavuganye bose harimwo ugufashanya mu bya gisirikare hamwe n'ikibazo cyo mu ntara za Palestina. Misiri nico gihugu ca mbere cyo mu buseruko bwo hagati bw'isi leta zunze ubumwe za Amerika iha intererano nyinshi mu by'ubutunzi hamwe no mu bya gisirikare kuva ico gihugu ca Misiri kimara gusinyana amasezerano y'amahoro na Israeli mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979. Ariko bamwe mu ntumwa z'abanyagihugu baha muri leta zunze ubumwe za Amerika bamaze iminsi bavuga ko izo mfashanyo nyabuna zikwiye kujana no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu muri ico gihugu ca Misiri. Tugushimire Alois Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu bamenyesha makuru b'abanyarwanda baba mu buhungiro baherutse kwandikira ibaruwa abayobozi b'isi barimo President Joe Biden wa Amerika bamusaba gufasha gushira umuco ku rupfu rw'umumenyesha makuru Ntwari Williams. Kwizera rero ko ibishwi byacu bizunganira kandi ubuyobozi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bazi neza ko n'umuntu uburenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bw'abanyamakuru bwahitwa mu Rwanda. Uyo ni Rubenz Rukundo, umwe mu bamenyesha makuru bashize umukono kuri iyo baruwa. Abayobozi ba leta y'u Burundi ku munsi w'ejo wa gatatu biriwe mu ikambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda mu ntumbero yo gukangurira impunzi z'abarundi gutahuka ku gushaka kwazo. Mu gihugu ca Kongo cyane cyane mu ntara ya Kivu yo mu buraruko igeramiwe n'intambara z'urutavanako, umunsi w'ejo mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ntiwahimbajwe nk'ibisanzwe. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abayobozi ba leta y'u Burundi ku munsi w'ejo kwa gatatu biriwe mu ikambi y'impunzi ya Nakivale iherereye mu burengero bwa Uganda mu ntumbero yo gukangurira impunzi z'abarundi gutaha ku gushaka kwazo. Inkuru y'idonido yateguwe na Ignatius Bahizi ari muri Uganda. Itsinda ry'abayobozi ba leta y'u Burundi ryari rigizwe nabo mu butegetsi bw'igihugu, guverineri wa Muyingo na Mwaro n'abayobozi bashinzwe itahuka no gusubiza abahunguka mu buzima busanzwe bari bakuriwe na ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Epifane Ntamwana. Ku ruhande rwa Uganda hari komiseri ushinzwe impunzi, abayobozi b'inkambi y'impunzi ya Nakivale ndetse n'abayobozi ba HCR. Abayobozi ku mpande zombi babanje kugira n'inama hagati yabo mbere yo kuvugana n'impunzi z'abarundi muri rusange nuko bazisaba kumvira icyifuzo cyo gutahuka ku bushake. Komiseri ushinzwe impunzi muri Uganda Bwana Douglas Asimwe asemurirwa mu rurimi rw'ikirundi yabwiye impunzi ko zidashobora na rimwe kuba mu buhungiro ubuziraherezo, ariko ashimangira ko gutaha ari ku bushake. We have about 40,000 refugees from Burundi still remaining in this country. Turafise ibihumbi bigera muri 40 by'abarundi nizo mpunzi dufite hano muri Uganda. Kuva twatangira gutahuza abifuza gutahuka, uko gutahuka kwahereye kuri mwebwe nimwe mwabize. Tumaze gutwara ibihumbi 11 by'impunzi z'abarundi zivuye hano tuzisubiza iwabo Burundi. Ubu rero naho twagiyemo twese twabishizemo amaboko yose kugira ngo tubashe kubumvisha no kubabwira no kubinginga kugira ngo bifuza wese uwifuza. Nyuma y'uko umuyobozi wa Uganda aganiriye n'impunzi ku bijanye no gusubira mu gihugu cyazo, cyari igihe cy'abayobozi b'abarundi kugira ico babwira abanyagihugu bagenzi babo.
Bwana Nese Rubimenyimana ushinzwe itahuka ry'impunzi muri guverinoma y'u Burundi yafashe mikoro maze azibwira ibyerekeranye n'iterambere igihugu kigezeho azisaba gusubira mu rugo kugira ngo nazo zunguke kuri iryo terambere. Mu mashuri y'intango abana bose biga ku buntu, mbere no muri za kaminuza abanyeshuri bakaba baronswa zangurane zizokwishurwa bukebuke wayirose yaronse akazi. Mu byerekeye amagara y'abantu abakenyezi bibungenze n'abana batararenza imyaka 5 babandanya bavugwa ku buntu. Igisata cyo kwivuna abansi n'umutekano barabandanya kwinjiza abashaka kwinjira muri izo nzego ku mwaka maze iryo yinjizwa rigatunganywa ku buryo ubwoko bwose n'intara zose nk'uko biri mu masezerano y'Arusha no mu bwirizwa shingiro. Byinshi muzovyibonera nimwamara kwitabira uwo mugambi wo guhunguka, muze gufatanya n'abandi barundi mu iterambere kugira ngo twese dutere imbere ku muvuduko umwe. Na kare basoko barayamaze bati amazi masabano kandi ngo ka muntu. Izi mpunzi zari ziteze amatwi zitonze zagize icyo zibaza aba bategetsi b'abarundi, ariko ibibazo byazo bimwe ntabwo byasubijwe. Mwayimirije abantu gutaha babwira ko hari amahoro, abantu bagerageza gutaha. Sobanurira impamvu abantu bataha mwabijeje amahoro ariko bashikayo bagatwongera bagahunga. Amaze gutaha yaranyurutse ugatanduna munsi hari impunzi twahunze twari dufise ubuzi tutavuye ku misozi sinigaze n'umuco mwatugutega nari mwatuteguriye iki. Nyuma y'inama ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uko izi mpunzi zakiriye ubutumwa buzihamagarira gutaha. Nukuri jewe nabonye ibintu byagenze neza kubera ko nagaragaje gusobanurira uko igihugu cyacu iki gihe cyifashe, ko umutekano ari wose kandi ko kuri twese dukeneye guhunguka ari ubushake atagahato atamusunikano. Ubwo rero uwari we wese yagaragaje kumva yuko igihe cyose azayumva atuje yumva amahoro mu mutima ko ashobora kwegera amaofisi abishinzwe bagashobora kugira gute kubandika hanyuma bagategura igihe cyiza kugira ngo bashobore kugaruka mu gihugu cy'ababyaye. Inama tuvuyemo ni nziza cyane kuko yarimwo imice yose yegwa n'ikibazo cy'ubuhunzi. Batubwiye abaturutse Burundi aho igihugu kigeze mu bijyanye n'umutekano n'iterambere, hanyuma badukangurira ko ababyifuza botaha ku bwinshi kugira ngo baje kubaka igihugu hamwe n'abenegihugu basigaye mu gihugu. Hanyuma natwe nk'impunzi twabasiguriye uko twumva tubona dutahura urubuga rw'i Burundi, hanyuma turerekana yuko hari ibintu mera neza byotuma imitima muri rusange y'impunzi yiyugurura kugira ngo dutahukire icyarimwe. Icyo rero twagiye twuzuzanya turerekana yuko ari ngombwa ko tuzogenda dukomeza ibiganiro, hanyuma uko ibintu tuzogenda tubibona ababyumvamo ariko bazogenda bataha. Mu myaka 2 ishize bamwe mu barundi basubiye mu gihugu cyabo ku bushake, nyamara benshi ntibari bafata icyo cyemezo, kandi nyuma y'iyi nama hari ikizere ko abandi benshi bashobora kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu gihugu ca Kongo cyane cyane mu ntara Kivu yo mu buraruko igeramiyo n'intambara z'urutavanako, umunsi w'ejo mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ntiwahimbajwe nk'ibisanzwe. Abakenyezi bari mu ikambi babandanya kugeramirwa n'ibibazo byinshi cyane nko kubura ibintu ngenderwako. Jimmy Shukrani bakomera niyo nkuru dufitiye. Uyu munsi ntiwizihijwe neza ku bagore bo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intara irimo kuberamwe intambara z'urudaca. Ntibyoroshye kubona abawizihiza muri iki gihe benshi bari mu nkambi z'impunzi ahantu hatandukanye mu ntara. Insanganyamatsiko yateguwe ku rwego rw'igihugu iragira iti: umugore imenyereza ikoranabuhanga mu kugarura amahoro n'umutekano ndetse witeza imbere wowe n'igihugu cyawe, ari nako uharanira uburenganzira bwawe.
Odere Batunakanza ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyapolitiki b'abagore muri Kongo, IFEPECO mu mpinamagambo cyangwa Union des femmes politiciennes au Congo muri rurimi rw'igifaransa. Uyu yarihagarikiye mu ntara ya Kivu ya ruguru, avuga ko umubare w'abagore bakoresha ikoranabuhanga muri Kongo kiri hasi cyane. Les femmes ne se donnent pas beaucoup à la nouvelle technologie. Abagore ntabwo bakoresha ikoranabuhanga cyane hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu ntara yose. Ubona ko batabyitaho na gato kuko usanga babiharira abagabo gusa. Niyo mpamvu kuri uyu munsi duhamagarira abagore bose gukoresha ikoranabuhanga kuko ryoroshya ibintu. Ça facilite beaucoup de choses. Ikoranabuhanga rifite akamaro ki mu buzima bwa buri munsi bw'umugore? Iki kibazo twakibajije Madamu Kavira Mate, umuyobozi ushinzwe iterambere n'imibereho myiza mu kigo cy'igihugu cy'iterambere ry'umugore mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yadusubije agira ati, mwanamke kwa hizi siku anapaswa tumikisha. Muri no misi umugore akwiye gukoresha telefoni ndetse n'ikoranabuhanga mu kwiteza imbere ku bw'inyungu z'umuryango we, ariko kandi bakazikoresha mu gushakisha amahoro arambye. Yego, hari abakoresha ikoranabuhanga nabi, cyane cyane abagore turababona kenshi. Niyo mpamvu dusaba ko barikoresha mu kugarura amahoro ndetse n'ibindi bifitiye inyungu umuryango. Telefone kwa kutafuta amani na kufania jamaa zao. Nubwo nta bikorwa byateguwe na Minisiteri y'Abagore ku rwego rw'igihugu kubera impamvu z'umutekano, mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru, abagore bahuriye hamwe baganira n'abayobozi ku bijyanye n'ibibazo bahura nabyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi biganiro byahuje abagore bagera kuri 320 bari baturutse mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Goma, bikaba byabereye mu cyumba cy'inama Full Gospel kiri muri komini ya Karisimbi hamwe n'umuhanda mugari uva Goma ujya muri teritwari ya Rucuru. Aba bose bari bambaye imyenda y'urukara mu rwego rwo kwifatanya na bagenzi babo batakarije ubuzima mu ntambara muri teritwari ya Rucuru na Masisi zikomeje guhitana abatari bake. Ibyo biganiro byari byitabiriwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye ku rwego rw'intara ndetse n'abahagarira imiryango ya za société civile n'andi mashyirahamwe atabogamiye kuri leta mu ntara ya Kivu ya ruguru. Jean Remy World Ekuka Lipopo ni vice guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru wari witabiriye ibyo biganiro. Mu magambo ye, uyu yavuze ko leta itazihanganira na rimwe umuntu wari we wese utubahiriza uburenganzira bw'umugore. Tugomba twese gutanga umusanzu muri societe zacu, cyane tugateza imbere abagore kuko murabona baba bakeneye ko tubaba hafi, tukabereka urukundo kandi tukabarinda. Twebwe nk'ubuyobozi ntabwo tuzihanganira na rimwe uwari we wese utazubahiriza uburenganzira bw'umugore mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibi kandi bigomba gukurikirwaho nuko buri mukongomani wese agomba kubikora mu guhesha ishema igihugu cyacu. La République démocratique du Congo. Ku rundi ruhande, abagore bo mu nkambi zitandukanye zo mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuga ko nta gishya babona kuri uyu munsi w'abagore. Bamwe mu bo twasanze mu nkambi ya Kibati iri muri groupement ya Munigi muri teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma babwijwe rya Amerika ku bibazo bikomeje kuba bahurusobe. Iyi ni mu mase ni aba mama pe, ariko twavuze icyo twakora. None rero mu mase cyo turabo kugira ute dushaki abagabo bakadushakishiriza tukajya ariko babuza gushakishiriza natwe ndi turi kujya. None twaguye wenda tuzikorera mu mase twavuye mu bwenge bitewe no kwirukanga, twirukanga tuyifite bona tuba turi gukorera mu mase aba mama tukambara imyenda yacu, iyi myenda yacu twarayitaye ntacyo dufite, turi guca inzara iri kudufata tukagwirirwa tukabaye isaha twaburaye twaje gusoroma mu majirani imboga nabo bakatwirukaho. Uno munsi wa w'imase kenda kintu dufite, niyo mpamvu tutaguze mbega byatuye twarabwibagiwe. Mwagwibagiwe kubera iki? Twagibagiwe hejuru ko twahunze hejuru ubuhunzi, none ndakidisha twigirira mbese twebwe buno ni ukugenda mu ishyamba gushakisha tukabura n'ibyo kurya mbega bakagira batubakireyo. Rebeka Ishimwe Makurata ni umwe muri bo, warasaba leta ya Kongo gutanga ubufasha bwihariye ku bagore bari mu nkambi z'impunzi kuko barimo guca mu bihe bitoroshye. Muri ngambi twabuze icyo twakora, dore mfite n'inda nabuze icyo najya kuva igitondo nari najya. Umugabo yagiye gushakisha naronga ndajya, kandi nataronga turabura. Dushaka ko badusaidiya kubijya inzara iratwishe, twabuze icyo twakora mbese.
Muri raporo y'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu mpinamagambo yashyizwe ahagaragara tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri yagaragaje ko abagore bagera kuri 70% bafashwe ku ngufu mu nkambi zitandukanye zo mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 12 umwaka ushize wa 2022. Iyi raporo yemeje kandi ko umugore umwe kwijana ari we wageze ku kigo nderabuzima kugira ngo akurikiranwe n'abaganga, naho abandi 99% bo bakaba bagira ipfunwe ry'uko bafashwe ku ngufu kuko benshi bahabwa amafaranga bagahitamo guceceka. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tubandanize mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko mu gisagara ca Uvira, impunzi z'abakenyezi b'abarundikazi baho basaba ko intambara bagabwa ko na M23 n'igihugu cy'u Rwanda zohagarara kuko ngo abo zigira ku ingaruka nyinshi ari abakenyezi. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Abagore batandukanye mu mujyi wa Uvira babarirwa mu bihumbi bahisemo gukora urugendo rw'amahoro bakabimvira n'amaguru berekeza kuri stade ya Uvira mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bw'umugore. Mu muhanda bamwe muri abo bagore bari bikoreye amaboko, abandi nabo bari bambaye imyambaro y'umukara mu rwego rwo kwerekana ko bari mu biriyo biterwa n'intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na Bulonge Divine Mariam ni umugore utuye muri Uvira, nawe yari muri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore, yari yambaye imyenda y'umukara. Tumeamua kuvaa hivi ni kwa sababu tuna uchungu. Twahisemo kwambara gutya bitewe nuko dufite agahinda kuko twitwa nabi, tugafatwa ku ngufu, dutakaza imirimo yacu, tubura imirima yacu kuko tuvo twari dusanzwe duhinga, dupfusha abagabo bacu kubera izi ntambara ziri muri Kongo. Aha kuri stade ya Uvira aba bagore n'abandi bantu bo mu ngeri zitandukanye bari bateraniye, bafashe umwanya barapfukama barasenga basaba Imana ko yahagarika intambara. Bavuga ko M23 ifatikanyije n'igihugu cy'u Rwanda by'icyara bishora kuri Kongo. Kiza Muhatu ni umuyobozi w'umujyi wa Uvira, yagize ati: utufungue na vita vya M23, udutsindire intambara ya M23, udutsindire intambara zitandukanye ziri mu misozi miremire n'imigufi ya Uvira no mu bibaya bya Uvira mu izina rya Yesu Kristo. Intambara ziva mu Rwanda, intambara za M23 zishindwe mu izina rya Yesu Kristo. Turashaka amahoro. Aba bagore batuye muri aka karere basanga uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe uyu munsi utabanejeje nk'uko byari bisanzwe bitewe n'izi ntambara zidashira ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi tariki 8 y'uyu munsi abakenyezi ubuzima bwacu buriko burahungabana cyane, ntabwo tubayeho neza. Icyambere, icyakabiri abakenyezi bariko baranyanyaswa. Nukuri nibwo bwa mbere tunabibonye kuva Lewi Marse bagatangura kuyishimika ati uyu niyo munsi wahariwe abakenyezi. Nukuri uyu niyo munsi wa nyuma tubonye, nta mukenyezi n'umwe anezerewe muri twese. Gituma tutanezerewe, icyambere ni hari ya leta turiko turabona ngaha, umutekano muke, bagenzi bacu bari mu ngorane z'intambara. Ico nico cyambere kitotuma tunezerwa. Si muri Uvira honyine abaturage basaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo no muri Fizi, ubwo abagore mu Minembwe bizihizaga uyu munsi nabo basabye yuko amahoro yagaruka mu karere batuyemo kuko nako kibasiwe n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho. Rero icyo dusaba leta n'abashinzwe kugarura amahoro cyangwa se na buri muntu wese ufite uruhare mu kuzana amahoro, ni ukuvuga ngo buri wese akora inshingano ze kugira ngo turebe ko twagira amahoro, tuzagere kuri byinshi twifuza kuzagera, tukarera abana bacu mu mahoro, tukabaho mu mahoro, tugatembera, tukagenda uko twumva. Buri wese ufite ibikorwa bye akabikora afite amahoro mu mutekano ukwiye. Nicyo dusaba leta kugira buri muntu wese akora inshingano ze mu mwanya we. Hashize imyaka irenga 27 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho yica abantu, igafata abagore ku ngufu, igasahura ubutunzi ndetse igatwika n'amazu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Inyuma y'urupfu rw'umumenyesha makuru Williams Ntwari rutavuzwe ko rumwe abamenyesha makuru b'Abanyarwanda bahurikiye mu ishirahamwe ry'abamenyesha makuru baba mu buhungiro baherutse kwandikira inzego zitandukanye. Mugenzi wacu Timishimwe yaraye avuganye na Rubenz Mukunzi, umwe mu bamenyesha makuru bashize umukono kuri iyo baruwa, atangura mubwira abo bandikiye n'ico babasaba. Abarimo Perezida Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango tuzi neza ko igira uruhare mu guteza imbere u Rwanda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, aho tubasaba ko bashyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda kugira ngo hakorwe iperereza ryigenga
ku rupfu rw'umunyamakuru mugenzi wacu John William Ntwari wishwe nk'uko twabimenye tubikesha inzego za polisi y'u Rwanda aho bavuga ko yazize impanuka ya moto. Nyuma y'urupfu rw'uwo munyamakuru William Ntwari musabira iperereza ryigenga, inzego zishinzwe gukora amaperereza zo mu Rwanda zatangaje ko yapfiriye mu mpanuka ya moto, ariko mwebwe ntabwo mwemera ibyatangajwe. Aha rero umuntu yakabaza ngo mushingira kuki munyomoza ibyatangajwe n'inzego zibifitiye ububasha? Dushingira ku bijyanye n'uburyo polisi y'u Rwanda yatangaje ibijyanye n'urupfu rwa mugenzi wacu John William Ntwari hafi nyuma y'iminsi ibiri, ndetse polisi ikavuga ko muri iyo mpanuka ya moto basanze nta byangombwa afite. Uyu munyamakuru wasanzwe gukora inkuru zicukumbuye, jewe ku giti cyanjye twari tumaze iminsi tuvugana ambwira ko n'ubundi yari afite impungenge uburyo yakoragamo umwuga w'itangazamakuru ntabwo ari umuntu ashobora kuva mu rugo adafite ibyangombwa. Ikindi mu mujyi wa Kigali ni umujyi umaze guturwa n'abantu barenga miliyoni, biratangaje kubona inzego za polisi zitarigeze zigaragaza ibimenyetso. Tuzi neza ko iyo habaye impanuka biherwaho amafoto agaragaza ikinyabiziga impanuka yabereye, ndetse nta n'undi muntu n'umwe wigeze avuga ko yigeze abona iriya mpanuka. N'abavugwa cyangwa se abavuzwe mu rubanza twavuga ko ari urubanza rudasobanutse, ntabwo bigeze bagaragarizwa itangazamakuru nk'uko bimenyerewe. Biratangaje rero kubona rero batubwira ko rwa rupfu rwatewe n'impanuka ya moto, noneho tukaribuza cyane no kuba umunyamakuru yatubwiraga ko yari yibasiwe cyane n'inzego z'umutekano. Kuki ibi mwanditse musaba mutabisaba leta y'u Rwanda mukabisaba perezida wa Amerika? Impamvu tutabwira leta y'u Rwanda ni uko tuzi neza ko hari indi miryango itandukanye mpuzamahanga yasabye ko leta y'u Rwanda yakora yaperereza yigenga. Ntabwo leta y'u Rwanda yigeze igira ubushake na bukeya bwo gukora iri perereza, ahubwo yakoze icyo twakwita nk'ikinamico ku rubanza rw'urupfu rw'uyu mugenzi wacu. Noneho tukavuga tuti rero niba leta y'u Rwanda itageze yumva igikorwa kijyanye no gukorera ririya perereza, reka tugire imiryango mpuzamahanga harimo n'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzi neza ko kigira uruhare rukomeye mu bijyanye no gufasha leta y'u Rwanda, noneho bababwire ko bagomba gukora iperereza cyangwa se hakwiye gukorwa iperereza ryigenga kugira ngo tumenye koko icyo umunyamakuru mugenzi wacu yazize. Aba bose mwandikiye barimo na Perezida Biden batabasubije hakurikira hiki? Yewe turizera ko bazadusubiza, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziha agaciro cyane uburenganzira bwa muntu, kandi bashobora kuba batadusubiza direct cyangwa se ngo batubwire ko badusubije, ariko tuzi neza ko ijwi ryabo hari aho rizagera, cyane cyane ko umwe mu bayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yavuze ko uru rupfu rudasobanutse. Twizera rero ko iri jwi ryacu rizunganira bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi neza ko n'ubundi uburenganzira bwa muntu, cyane cyane uburenganzira bw'abanyamakuru butubahirizwa mu Rwanda. Kuki mwanditse uyu munsi? Ntabwo twanditse uyu munsi, hashize iminsi mikeya, ariko nuko murabizi neza ko tuba mu buhungiro muri ibi bihugu byo ku mugabane wa Amerika, abanyamakuru bakunze u Rwanda baba i Burayi. Guhuza rero icyo gikorwa ntabwo ari igikorwa cyakoreye, kuko ufashe abanyamakuru basaga 30-40 kugira ngo uzabashyire hamwe muzi igitekerezo kandi mugikore mucyumvikanyeho, nabyo ntabwo bitworera. Lawrence Mukunzi uri mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru baba mu buhungiro, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane.